sebenzisa imithi emimbi. Kunomuntu engoke ngimfundise wona odliswa amadoda. Indoda uma uyidlise ngaleyanto zonke izingane zala ekhaya izwashele iwashing. Bafaka nje kwashingi awasha yena kwafaka kwashi zonke izingane zakhona. Kunento eyenziwayo engingafuni ukukhuluma ngayo namhlanje kodwa into engishoyo ngithi mina labo baba bajuluka impandla emzini yabantu labo baba bathwele stadium ngekhanda ngithi mama it is kusezandleni zakho ukuthi lo baba semlandi kusezandleni zakho kusemlandi. Yes, this is Babudoda Boyces Bojabulile. Ngifuna ukuthi ke siyithintele eladi. Ngifuna ke siyithintele eladi. Sineladi esilakhisa abantu. Iladi yilento abathi esithi thina ngesintu ngoba iladi lento into yamakholwa amakholwa sithi uthi iladi lento le lanto sibiza ukuthi indlakudla yabantwana. Indlakudla yabantwana is very important, ake ngihlukanise la uma siphakhela indlakudla yabantwana engicelayo kuwena wena ozaziyo impilo yakho ngeke ngikutshele yonke into engeke ngicela ukuthi iba nayo ikani le Coca-Cola. I-Coca-Cola iyona into ephuzwa kakhulu. Kube khona Sprite owa understand ikani iSprite isibaleka kangakanani kuzoba iFanta is very important musu ngitholela ama sweet uwabeke uwamix ama fruit uwamix futhi la musu ngitholela inyama enethambo call it T-bone steak thola ke inyama enethambo call it T-bone steak lapho sekwakhisa iladi lezi zinto lezi uzozibeka phansi musu usibeke phansi mase ungitholela ibhakede almost like 10 liter you understand ufaka amanzi mase ngikunika umuthi weladi uqala ukuphonsa ishumi phakathi umuthi ufaka lo muthi ke lo weladi umuthi uthole inkukhu emhlophe le nkukhu emhlophe ungayishiseli impepho lento empepho mina ngiyithandisisi kahle because ngokutshela imvelaphi yempepho uthi qhamuka akuyona yethu impepho thina abantu abayimaskasi ishisa impepho iconcept lena ngophinde ngikufundisa ngayo ukuthi impepho ivela thina sishisa impepho abantu abamnyama. Thereafter musu ubamba lenkukhu lena umusu usuyayibulala ukhipha inyongo ufake inyongo hayi igazi. Inkukhu kunento ethi babudodela singayidla lenkukhu indeed ngakwazi ukuthi nidle. Yakwazi ukuthi uyidle lenkukhu le. Theafter umusu usuyawuhlanganisa ukuthi uhlanze ucele ukuthi njengoba namhlanje ngenza indla kudla abantwana ngithi zonke izingane zasekhaya ezahamba negazi namhlanje siyazigeza sizinika indla kudla yazo uphehla uyaqeda lapho uyawuyeka usucela ke usuthatha ke inyama ebovu enethambo uyibeka laphana uyayosa ke manje le nyama kufuna ke ibuye izelana ke akikuvume ke lokho uma ukuthi